Бүгүнкү менин биздин Акановдун күрөшүнө куш келипсиздер. Мына бүгүн мен ушул улдарыма силерден ак батал берейин деп күрөшкү берип отурам. Ушул кубанычымды тең бөлүшүп келгениңерге силерге терең ыраазычылык. Мен өзүмө ушул Кыргызстанда күрөшүп, ушул ак мээнетибиз менен ушул даражага жетип, силердин колдооңор менен жетип келдик. Бүгүнкү күндө ниет кылган элем, ушул ниетиме жетип отурам. Буюрса, күрөшүбүз жакшы өтүп деген ниеттемин. Бүгүнкү коюлган сорундарды күчтүүлөр жеңип кетсин, эч кандай бөлүшүүлөр болбосун. Ак күрөш берекеттиле деп палуандардан да суранып кетем. Өзүңөргө белгилүү болгондой, сорундардын машыналарын бул жерге тизгенбиз. Күрөштүкү 3 автоунаа жүгүлү сайылган. Өзүңөргө белгилүү болгондой, 4-чү машинаны мен классташтарым, жоролорум ушул жерде сай берип отурат. Алардан сырткары мен өзүмө ушул биздин устазыбыз болуп жүргөн, ушул элдин кызматында жүргөн Шакир Палуан деген ажакабыз бар. Шакир Палуан ажакабызды дагы ушул алыш күрөшүгө палуандарды ушул дүйнөнү багынтканга салымын өтө чоң кошуп келатат. Ошого биздин өзүбүздүн жеке атыбыздан, ошондой эле Акановдордун атынан, Чыңгыз акам, Сапар акам, мен атыман ушул автоунааны Шакир Палуанга белек катары кылып, сорун катары кылып беребиз деп чечтик. Шакир Палуанга түркүнөгөн кол чабыңыз! Ар дайым ушинтип ажака элдин кызматында болуп, элүү болуп жүрүңүз. Ушу бүгүнкү тупарыңыз кулак болсун. Экинчи сорунубузду Токулов өзүм эң жакшы көргөн өкүл балам бул жерде турат. Биз Зафарга бир кол чабып коелучу. Батисаков, Зафарбек. Bitti Karadarya boyunca. Bunun Rasulgasını özüngөр bilesingер. Kançalanan palvandарды өстүрүп келатат. Канчалаган палвандар шагирттардын акыбыздан таза жол менен келатат. Молодец, ар дайым ушундайга кайтпай жүрөбүз, ама. Өзү өкүл балам. Молодец, Шакир. Зафар палван. Kanıtlar böyle kötüleri tekrar silmiş de Zafer sıcak durup koymuş. Tekrar salonda için Doktor benim koşu bir oynasın. doktor vakit mahmaçta. Bardımıza kulluk basın. Maşallah, yaşıyor, 50'den aşıp, 60'a tatalap ketip atıp. Tayağın emez bize bak şüçek güreşikçi. Allah razı olsun. Kızgan mehnetleri balvandar, bardın atınlardan kavul aldık şunu. Aksakal balvandардың atынан, mınaşı silerдің bardın hareket ettiğinler, Allah razı olsun. Bu senin kulpak, şimdiden öte kuvançlı oldu inşallah. Milyondu kalmasam daha bunun sözü başkası oldu. Şunca mehnet kılıp, mehneti kaytat degeni çünkü. Biz Allah'tan so'rab ketermiz. Nurbek, Чыңгыз, Сапар, бардыңарға жерде өз менен, үш туғандарың менен, бир туған ағаларың менен бардыңарға Аллах өзінің қорғосын алсын. Зұриятыңдан қария мұратты, қарларды шығарып, палуан қылсын Құдайым. Тапқан туғандарыңарға адалдан тауып, адалға сақташықты насip қылсын. Nurbek, Чыңгыз, Сапар, шу малға чейін кейде ұқшылыңар сөзімізді жақшылық қалады. Кейде ұқпайдылыңар құлағыңарды чозатылыңар. Шу Қарадарияда чозатылған менеле болсан керек сіздер. Енді мұндан бияғы біздің палуандығымыз мұндай. Елдің жұрттың ынтымақшылығына қызмат қылышымыз керек иншалла.
Allah'ın yolunda, dinin yolunda, mekanın hizmetinde biz hizmet kılışız. Qaysı yerde elde biriktiriş üçün, жақшылық üçün болsa, birinci biz barışımız gerek. Qanda egerde qanchalik xatosini ketgan bo'lsa, men aytayın deganim, eng qiyinlarimizдағы o'tganimizdagi aytaylik dalalarimizning so'zi yerning ostida turadi. Bizlar eng boylarimizdagi, sulularimizdagi, kuchlilarimizdagi, qiyinlarimizdagi, palvonlarimizdagi yerning ostida turadi. Ne degan palvonlar o'tdi? Biz iymonimizni bekam qarmab, adab axloqimizni bekam qarmab, dindin, mekandin, eldin xizmatında adilatli, adal bo'lgan bo'lsak, Alloh taolo mana bu jiyintiqni yaxshilikqa beradi. Kim xato keltirmaydi? Barimiz xato keltiramiz. Emi intibaqda yashaylik inshaalloh. Amin. 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 Allohdan jo'ndik. Qaradara elimizga mana shunday Xudoyim o'zining ne'matin jag'dirib turdi mana bugun. Xudoyim bundan keyin dag'i barakasini bersin inshaalloh. O'shaning qatorida butun jalpi mamlakatimizga, bizni boshqarib turganlarimizga Alloh taolo bulut bordig'ini hidoyatlarni bekam qilib bersin. Bizning ustimizda to'g'ri hukmlarni chiqarishda, yaxshi ishlarni qilishda Alloh taolo o'zi yordam bersin inshaalloh. Shu yerga kelgan mehmonlar, qadamimizlarga Alloh taolo hasanatlar bersin. Qanday kelib yaxshilik bilan kelgan bo'lsalar, suyunib xursand bo'lib uylaringizga yetishishni Alloh taolo nasib qilsin. Bordingizlarga mehnatingizda oxirida shunday yaxshiliklar bilan qaytishni nasib qilsin. Rahmat qilib, Alloh razı olsun. Amin. Allahu akbar. Yine Şakir Mirza, bir minut karışık var. Bunun ben dağı hakem arkadaşlar eko söz ayıp teknikte Hürmek, ben dağı biraz tutulumda ayıp koyarsa ha, kurgular, abi zafer gözlerim neden ki, Şakir etmek için neden ki. Bundayda, hazır, ha, mana shu 3 ta yigit shu yerda turib, 3 ta yigit mana shunday Bekto'g'on boboga O'rislarning kinosidan bor, 3 ta bagator deganday. Iloyim ko'rsatib bersin sizlarga. Mana Nurbek, mana shu muchaqamni sen bilan birgalikda turib sen o'ta tarbiyali savob qildingda. Sen bizga Qirg'izda Mustatni siylash degan ozroq bo'libdi. Ey polvonlar, Mustatni siylasang gana putung osmonga dedi. Bugun Xudo xolasa Alloh berib bularga tag'in qo'shimcha bersin. Şakir mana shunday bollar tarbiya qilgan cho'q rahmat. Dag'im yashading deb, dag'im tarbiyalaysiz sen. Ha, tulparing qulluq bo'lsin. Mana eng suluv o'kil bolam deb, bu suluv degan ichidan emas, ichi tozadan bu suluv deydi. Nafar sana rahmat eta. Shu mehnating bor ekan, yo'lga yulduzing jongan uchun shunday seni siyladim. Endi mana bu so'zimda, yuragimda turgan yigitlarga men Qaradaryodan qanchalik iymoni bor ekan, bir qo'shib turib qo'yaychi sizlarga. Birinchi, eng oqsoqol yeteklab, o'sha tuğanda bukalarni boshqargan Safar balvonga bir qiqir qo'shib qo'ychi. Ondan keyin o'sha Safarning so'zini o'qigan Chimiz balvonga qo'shib qo'ychi. Keyin oxirimda to'y beruvda bunga ko'rak so'zlarga Nurbek balvonga qo'shib qo'ychi. Endi og'ayni Shakir polvon yoki bolasiga bir qo'shib qo'ysaga bilaklarga bilan kerakliklari bor. Zafar sizga avans berib, keling avonsga siz berasiz. Mana yo'qul bolasi otasiga berib o'tadi. Keling. Assalomu alaykum. Bugungi qo'shib bo'ladi. Ular ingilislarni ergashib maqsadib qo'yilgan yaxshi niyat qilgan ekan. Bugun ayolga yaxshi qo'yilib Şu öpül olanlarga Şakir Hacı'na bergen belengler kutlu olsun denekli yaxşı günlerge niyettiler. Sizlerge çoğun rahmat. Şerkede mimanlar bağırlarda rahmat. Çok rahmat. Çok rahmat bağırda. Önce böyle kutlu olsun. Rahmat. Şakir Hacı, aynen öyle. Sıramamız var mı? Alışmışlarısınmış el boğulukları Zaman sen buladın Reza, çok böyle zamanına gelmeyiz. Her kazanma sekreter var.
Umar sen benim turup azıken oturup aylantıp at. Aldım oturumu. Maşina dönerken. Doğru maçta kılık olsun. Hürmetli Karadağlılar, hürmetli palvanlar, Kudayım buyursa biz niyet kılıtağız. Жылыға ноябрдың шул 15-16-ларга ар жылы шул